Prije početka ovog klipa jedan shoutout ide za Jankeca, mog brata, tako da je dečko me stvarno zamolio da mu danem jednu reklamu za kanal, tako da ljudi snima svašta ponešto što se tiče, evo kao što vidite Fifu snima i mnoge razne igrice Minecraft, tako da ljudi posjetite njegov kanal ukoliko volite Fifu, Minecraft i tako te stvari, tako da ljudi ostavite subscribe na dečkov kanal i naravno lajkujte mu video, pretplatite se na kanal i ukoliko vi želite shoutout u nekom od narednih klipova, sve što trebate da uradite da se subscribe-ujete na kanal i da lajkujete ovaj video i da napišete u komentare uradio sam, uradila sam, nebitno i znači dobit ćete shoutout u sljedećem klipu, tako da neću više da dužim ovaj uvod, znači bacamo se na video. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip, evo ga ljudi, novi klip, nova reakcija na nove videe, ljudi moji, prije samog početka, znači razvalite subscribe na ovaj video i naravno subscribe-ujte se dolje na kanal, tako da, kao što ste vidjeli po naslovu klipa, u ovom klipu ćemo da radimo reakciju na GTA 6 trilere. Vidio sam da mislim da je to Adnan Bro radio ili je radio neki drugi youtuber, ne sjećam se, vidio sam samo naslov, nisam gledao, tako da ljudi odlučio sam ja znači da napravim GTA 6 reakciju, znači nisam neki veliki fan GTA serijala, ali ljudi volim stvarno da igram dosta GTA San Andreas, sam, na primjer GTA 5, GTA 5 trke, GTA 4, tako to je GTA serijale, tako da ljudi odlučio sam napravim ja ovakav tip videa, tako da sam otišao na YouTube i upisao GTA 4 trilere, tako da ljudi pogledat ćemo tu neke trilere, kao što vidite to su stvarno kratki trileri, tako da ljudi idemo da pogledamo ovaj najbolji, to jest ovaj prvi odmah, znači isključujemo zvuk najviše da ne bi dobili neki diss track, da ne bi dobili neku zabranu ili nešto, tako da, ok, idemo da pogledamo, znači, stavit ćemo full screenu, znači, što se tiče GTA 6, ne znam se kada izlazi vjerojatno ove godine, ali ljudi, znači, bit će ono predobro kad izađe GTA 6, ali znači, mislim da će još bolje napraviti grafiku i tako, tu malo će trebati jači kompjuter, ali nadam se da će napraviti dobru grafiku i sve to, tako da ljudi idemo pogledati samo trilere kao neki koji su ljudi radili, tako da idemo vamo jeviti oglas. GTA 6, ok, Rockstar, zvijezda, ok, kao i uvijek, samo nije u naranjskom stilu ovog puta, dobro to je sad thriller, ali idemo da vidimo. Ok, State of Liberty City 2021. What the fuck, šta je ovo? What the fuck? Koliko brutalno. Gledaj ovo. Ja sam isključio zvuk najviše zbog copyrighta, tako da ono, nemojte zamjeriti na tome. Ok ljudi, ovo je kao, šta je ovo, policija? Čuj mene, policija. What the fuck, koliko brutalno, čekaj da idem vamo. Čekaj, ovdje, ovo je kao policija, what the fuck, koliko brutalno, gledaj ove reklame kao. What the fuck, ovo ljudi brutalno znam. Ovako buti, znači bit će brutalan ljudi moji. Ok, idemo sa neki brojevi, 2016. Aha, vraća sad godine. 96. Tad je GTA 5 prvi, bože GTA 5, tad je prvi GTA izašao, šta li već, nemam pojma, zašto su vratili 96. GTA, koji je ovaj GTA, ne znam koji je. GTA, što su ovo napravili, GTA i nešto, decembar. Ok, jer kažu da će izaći, to je GTA 6 kao logo. Ok, ljudi, ne parim se što oko GTA 6 logo, možda jedno zbog ovog jedan V kao, ok. Mada ne vidim mi se sviđa ovakav da bude logo, ni bolji od GTA 5 najbolji, bukvalno. Kaže da izlazi u decembru u 2020, to je tako da ono, ok. Nadamo se da će izaći možda i prije. Ok, ali to? Ok, nije nam nešto puno pokazuje ljudi. This is just a concept. Ok, nebitno, znači nisu nam nešto baš puno pokazati, tako idemo da ovaj drugi thriller. Nadam se ćemo tu nešto da bolje pogledamo, tako da. Idemo da vidimo što su tu uradili. Da vidimo što su tu. Ok ljudi, kao što vidite vam, ovo je napravito u nekom fazonu. Gledamo, u nekom fazonu ratni GTA 6, bukvalno. Evo strava, kakva grafika čovječe. Biće dobra grafika, gledamo. Ovo je bukvalno, gledamo, poslije iz nekih igrica, gledamo. Ovo su napravili neki mix, šta je ovo? What the fuck? Ovo su napravili mix nekih igrica.
Ok, ljudi, ovo su napravili nekih mix igrica. Ok, dobro, najbitnije to gledam. Ali nije loše ideja, ljudi. Ok, GTA 6, kako si stavio ovaj logo, nadam se da neće biti ovakav izgled, to jest logo GTA 6-ice, tako da GTA 6 official trailer. To je malo prije što smo pogledali. Dobro, malo prije što smo pogledali. Ok, idemo vidjeti GTA 6 trailer, vidimo, mislim da ne izašlo. Da vidimo, ajde. Sad kad je ovaj stavio opet ovo isto, da vidimo sad ovdje još ovaj. Ok, idemo. Evo nas na plaži, čovječe, San Fierro. Ok, nije u Los Santosu. San Fierro Rockstar Games present. Wow, gledaj ovo. Da je ovo izgleda ko realno, what the fuck. Ovo ko realno sprave, ovo kako bolesno, ovo bi bilo dobro kad bi ovako bio izgled, kad bi bila ovakva grafika. What the fuck, gledaj, sve ko realno, gledajte. What the fuck, brate. Ovo će biti dobro ako ovakva grafika bude, bit će dobro. Još da naprave neku dobru priču, to bi bilo jako. Los Santos, ok. Kad bi bilo u Los Santosu, ono je bilo San Fierro, ok. Nije ni ovo loše. Mada, šta ja znam, nekako mi se onaj San Fierro bolje se dopada. Bolje sam neka banda. Tako da... What the fuck. Bolesno ljudi, sve bolesno. What the fuck. Gledaj prošlo kad... Wow, what the fuck. Nema šanse Las Ventura s ovom kad bi ovako bila grafika, ljudi. Ovo je, ljudi, ovo bi bilo dobro, ljudi. Mnogo bolesno izgleda. Ok, opet neka banda. Ok, zatvor, ovo ne bilo loše, ljudi, na tu priču. Da ima i zatvore, bukvalno sve. To bi bilo dobro. Gledaj ovo, koja grafika, čovječe. Mnogo bolesno. Ok. Mnogo bolesno izgleda. Idemo gdje u Vice City. GTA 6 Vice City. Ok. Šta ja znam, meni San Fierro sam više dopao, kad bi bilo San Fierro. Gledaj ovo, brutala, ljudi. Ali mislim da će grafika biti obećana, znači da će grafika biti ludnica, tako da... Gledaj ovo, what the fuck. Ovo ko realno izgleda, bukvalno. Gledaj ovo, bit će ovo dobro ako bude upalo izgleda ovako, bit će odlično biti. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, evo pogledali smo neka 2-3 trailera za GTA 6 kako bi trebao izgledati, tako da ove godine će izaći vjerojatno GTA 6, tako da nadam se da će napraviti što bolju priču, što bolju grafiku, da će se potruditi maksimalno po tih GTA 6-ice, to jest Rockstar Games. Bilo to, lupite like na ovaj video i naravno subscribeujte se dole na kanal, pišite dole komentare, još neke videe tako na ovu temu, da radimo reakciju, tako da to bilo to, like, share i subscribe, mi se vidimo do narednog klipa, do tada, lijep pozdrav!